Mwana data David nukuri abantu barababaye. Impande zose zirababaye. Iyo mubona abantu bavuga gutya nta unezerewe. Hagati yabo mwita batwirwaneho ugumino abanyakagara abanationaliste abamitualite nkuko ubona bivugwa hano. Abakorana na Mayimayi, bakorana na Red Tabara, bakorana na FPR, bakorana na RCD, abakorana na Mahoro, turabaye amazina yose twitana hangaha. Ni umubabaro. Abantu barababaye. Noneho muri uko kubabara bituma tutabona ibintu cyo kimwe kubera tandase z'amaparti politique duherereyemo cyangwa se ideology dufite. Niyo ituma duterana amagambo benuko. Niyo ituma turyana benuko. Ariko twese turababaye. Abantu bahaye bapfa n'abavukanyi bacu. Ku mpande zacu twese batuafectingaho. Niba byara bacu, ni baramo bacu, ni badata wacu, ni bamuyomba, ni badata bukwe, ntabishwa, turavukana twese. Rero mugihe twe dutanga ibitekerezo hano. Abantu nibirinde gutukana. Birinde gutukana rwose. Umuntu azatanga igitekerezo ciwe nk'umuntu ku giti ciwe. Avuga uko abyumva. Unda mupinga avuga ati aho ngaho wahengetse. Suko bimeze. Niko suko bimeze ahubwo byabikwiye kumera gutya. Ico nje abona nimvuze ni kuri iki kibazo wewe warubajije ca Red Tabara. Ngo yuko ngo barundi baza gutera ngo baza mu minembwe bashaka kugira ngo batere Red Tabara ngo ntawo babujije ngo baba barahereye mu gipupu ngo bakarasa Red Tabara ngo bakaja mu gashasha ngo iwacu ngo bakaja bukangu cyangwa ngo tukabajabutsi iwacu mu gashasha ngo bakaja kurasa Red Tabara niyo zari ziri. Ico ni igitekerezo cawe kandi uko niko ubibona. Sino gutuka pe ariko njewe siko mbibona. Impamvu njewe atari ko mbibona ni yingiyi. Red Tabara ntizari ko zica abantu mu gipupu. Red Tabara ntizari ko zica abantu mu gashasha. Kuko kera mu gashasha habaye amatongo Red Tabara zarahasenye nta muntu ukiriyo. Mu gipupu nta munyamurenge uriyo. Mu gashasha nta munyamurenge uriyo. Aho abanyamurenge bari ni mu marango ya Minembwe. Ni naho Red Tabara zari ko zica abantu. Abarundi ntibagombaga kuja gukambeka mu gipupu kandi haduye hayica abantu hangaha kandi abarundi cyari cyabazanye no guprotectinga abantu no guprotectinga abasivili. Abarundi baraza bati twirwanaho yananiwe. Twebwe twaje ngo turasa Red Tabara. Twirwanaho ndizirasa Red Tabara. Twirwana ntiba mu mihana. Tigira imbaraga zo gutera ngo igende ije mu gipupu. Tigira imbaraga zo gutera ngo ije mu gashasha nkaho we wawohereza abarundi. Kandi umenye ngo abarundi bafite mission. Ibo baje gutabara abanyamurenge. Ntabwo baje kurwana gusa ngo bapfe. Baje kuri mission gutabara abanyamurenge. Baje kuri mission gufatikanya na leta kurasa Red Tabara zizonza abanyamurenge. Mutoya ye Red Tabara bano barundi nimbonera kure. Bano barundi nintera hamwe. Bano barundi naba genocidaire. Baje gukora genocide ya kabiri. Baje gukora gatumba ya kabiri. N'amagambo yose mwagiye mwumva. Barabaza ati baravuga bati mwebwe nimudukinguruke muve muri ayo marango twebwe tuyajemo. Mutoya ye mu marango tuyavire mwiki. Abarundi bati mu marango gano hari haduye. Wawica abanyamurenge. Wawica abanyamurenge ari mu marango. Ni mwari. Nubwo ngo muvuga ngo atera avuye za gipupu rumwe mu muvuga ngo atera yavuye hangaha ibyo n'ibitekerezo byanyu nuko mubibona. Ariko ntabwo ari kure yanyu ari aho hafa. Numureke tubane dufatikanye namwe. Mugiye mwumve yuko mutashoboye kubana natwe ni mwiyeke. Umukuru w'umurundi ntako atavuze mu Minembwe. We rero kundondo niyo ndirimbo yaririmbaga. Mubwira abana banyu biyeke mu gihe baza yuko dushobora kubana. Nibiyeke. Turababwira tutema ayo na amakosa. Aho mwogahamagaye abarundi tumurakoze Imana bahereza umugisha. FARDC ziraha mu Minembwe. Mwavuze ko ari wo mwanzi ariko twumva coordinator wa twirwana havuga ngo barakorana ngo 100% ngo usibye rugabisha. Umuhamagara abarundi mubwira muteme dore FARDC nubwo dukorana 100% kube ariko rugabisha ariwe tudakorana ni muze dufatikanye namwe tubereka aho Red Tabara ziri. Ni muze murakagira Imana mubakire. Namwe bwo mutangiye kuba tukabatarabageramo mutangiye kubita abanzi batarabageramo nico gituma tubabwira ngo izi propaganda ni ideology babashizemo yo guhugira ku mukunzi mumwita umwanzi mukamugira umukunzi nico kizatuma abanyamurenge dushira donde abanyamurenge tuzaruha dushire na hariya tuzaruha tuhave ibintu bizadushiraho igihugu kizaduca mu myanya y'intoki kubera iki abo kaduhesheje igihugu nibo twagize abanzi leta yacu twogafatikanyije nayo niyo twagize abanzi
Leta itabara hangaha zirwa zitwica, leta itabara hangaha twirwa tuzituka, ariko dufite umubare munini w'abanyarwanda w'abanyamurenge bari inyuma y'abene leta itabara, bari inyuma y'abakoresha leta itabara mu kwica abanyamurenge. Uwo mubare turawufite kandi n'abanyamurenge sampurusa nibo birirwa bamiriza hangaha, nibo birirwa batuka abana ngo yaye ngo ko barabapinga. Imitwe yose ihungabanya umutekano wa Kongo irimo abanyamurenge, kandi abo banyamurenge bayigendamwo bitwaje amazina y'amoko yabo, bamara bakagaragaza ngo ubwoko bwabo bwose ngo bushigikiye ngo iyo mitwe yabo, kandi bazi ngo iyo mitwe yabo kirahungabanya umutekano w'abanyamurenge, tiyahungabanya umutekano w'ababembe gusa. Edera ababembe bo nta n'uwahungabanya umutekano wabo. Umutekano wahungabana muri Kongo n'uw'abanyamurenge. Ibitero bihagabwa muri Kongo nibiza abanyamurenge. Leta itabara na mayimaye babaga ibitero ku banyamurenge bari kumwe n'abanyarwanda bangaba muri kumwe nabo muri M23. Nijo bituma tubabwira ngo M23 ndeke kumeza kwiyitirira abanyamurenge, nukuducumita, nukudusarika, nukutubabaza ko turapfusha abantu, abaye batwicira abantu n'abafatanya cyaha, n'abafatanya bikorwa ba M23 nibo baye batwicira abantu. Leta itabara zavuye u Rwanda zihabwa amabwirizwa n'abanyarwanda nibo bazikoresha mu kwica abanyamurenge hariya. M23 zihabwa amabwiriza n'abanyarwanda nibo baba bazikoresha mu kwica abandi banyamurenge bayobejwe bakajanwayo bashiriyeyo, abana bacu bashiriyeyo, kuko ibyo ngibyo mwebwe mutabibona, ariko mugakomeza gusa mukikorerana ngaho Nyamusaraba, ngaho Gumino yazanye P5 yabaye P5 iriye P5 uri muganda gamuyirasa mwazanya ahubwo mwabwiye Leta itabara kugira ngo itere mu rutigita mu banyamurenge higatera P5 agwiri. P5 iriye mwayiteye iza guteza abanyamurenge ibibazo. Mwafashe ingabo zanyu zose mukarurunga zose mugateranya na M23 mukazikura iyo ziri, mukagenda mukagaba bitero muri P5 mukadusenyera P5 mukadukuramo P5 yatubereye inzirundo. P5 bahehe muri ya mihana y'abanyamurenge, abaturage bapfuye bashize. P5 bahehe hagataho ngaho. Mwaravuze ngo Karemera niwe P5. Karemera arabavira afa mu minembwe arahunga aragenda. Aho none kandi Leta itabara ko ziraza gutera iyo P5 mu rutigita. Ko nizenga za P5 babaza kunyaga, nuhe muhano wa P5 babaza gutera. Ni mutanga ibitekerezo ariko mureke gutukana. Abantu bararakaye, abantu barababaye, abantu bafite umubabaro utagira ukungana. Ariko timukaza muzana ibintu za fanatisme yo gufana buhumyi, muri mara muyizane muyigire ideology mushaka kugira ngo mwinjizemo abantu, mwumve ko abantu bose bobaje inyuma muri bene ibyo bitekerezo. Ibi bitekerezo byanyu byose birapfuye pe. Ntabwo ari bizima, nta nzira nimwe bifite guhesha abanyamurenge amahoro. Icyagombaga gukorwa wa munsi iyo batimira ingabo z'abarundi bakazihamagara bati Imana murakoze cyane, ni muze dufatikanye tubajane tubereka aho ziri. Leta itabara dore ngizi hano, ariko tibagombaga kubikora kuko aba bakoresha nibo banyiri Leta itabara. Leta itabara zikoreshwa muri propaganda yo guteza abanyamurenge ibibazo, ngo abanyamurenge bagumuke bishore muri izi ntambara zabo z'amafuti zo gukomeza kubamarisha no kubatesha agaciro, iba bakomeze bisahurira amafaranga n'amabuye y'agaciro muri Kongo. Abandi mukomeze mupfe, abandi bahebakira. Ariko uza bintu ndi mubibona ndi mubitahura. Tituzi ko abantu bazovuga gute, abantu bazakore gute kugira ngo mwebwe mugumuke mubone, kuko mwe mutabona kandi muhemupfa. Kumererwa muri indirimbo hangango ngwigiye ngo cyo kumanika idarapo ngo kiri hafi. Igihugu cyanyu nta darapo kigira. Ngo fotora idarapo ya Kongo nyikwereke. Ngo turi hafi kubona igihugu. Muri ku musozi senga ngo mukiri mu igihugu ntigihari. Icyo tuye dushaka na amahoro. Kandi amahoro ntitwoyabona twebwe twenyine. Titwoyashaka twebwe nta capacity dufite gushaka amahoro twebwe twenyine ngo tuyabone tudafatikanyije n'abandi. Siri tu Leta. Tutari kumwe na Leta nta amahoro twubona. Tudafatikanyije nari amoko duturanye nta mahoro twubona. Tukiye tugendera mu kwaha kwaba bacuruzi b'intambara bakereye intambara bamara bakazashora nk'abana b'abandi ababa bibereye mu masomo, bakazashora nk'abandi bana kandi baje kuzipfiramo kandi bazimugariramo ababa bibereye mu buzima bwiza. Tukiye tugendera muri zino nzira nta mahoro tuzobona. Icyari gikwiriye kuduhesha amahoro cyari ikintu kimwe. Twicare hasi, nitumara kwicara hasi tubanze dushakisha ikibazo dufite. Ese dufite ikihe kibazo? Nitumara kumenya ikibazo tuzagishakira n'umuti, kuko icyo batubwira ngo nico kibazo sico kibazo, nico batubwira ngo nico gisubizo sico gisubizo. Icyo batubwira ngo ni igisubizo nico kibazo, icyo batubwira ngo ni ikibazo nico gisubizo. Mureke duhindukiza amaso natwe turebe. Tumaze kuba abantu bakuru,
ntabwo tuza tuzana kumbuga gusa kwirirwa dutukana gusa ngo dutukane mureke tuza dutanga ibitekerezo bidufasha, ibitekerezo biduhagarikira zinumfu, ibitekerezo biduhagarikira urunyago, ibitekerezo biduhagarikira kugusenyuka kwacu. Iyo tuvuga ngo bana bacu ngo abantu bacu ko barapfira mu minembwe ko barabica, hariho n'abandi babapfira mu yandi ma province bahagwa muri iyi mitwe idafite umutwe n'amaguru yo kumarisha abanyamurenge gusa ibabeshe ko ngo baheke isezerano ry'abanyamurenge ndirihetswe n'abareberi, isezerano ry'abanyamurenge ndirihetswe n'abanyamahanga, ntirikubiye mu banyamahanga, ntirikubiye mu bareberi. Isezerano ry'abanyamurenge nuko Imana yabasezeranyije kuzabaha igihugu yarakibahaye. Icyo dushaka na amahoro, kuko abandi bumva yuko bobuza amahoro mu banyamurenge kugira ngo bayiheshe. Kubera iki? Isama magana buryo ngo riteye umwasamaye. Mugero no ubu tugeze mu isama magana, namureke dusama yacu natwe. Kuko dusamira kuko dufasha abandi gusama yabo, ayacu ari mu kaga, ayacu hayapfa. Amagara yacu ari kwarapfa. Abantu barimo kwirukanka bagategura ibintu byabo mu majoro, iyo ngiyo mu manama yo bakorera amanama bagategura ibintu byabo, nta banyamurenge n'umwe baza bagisha inama. Zabindi byabo bizamara kubapfana, bamara guhomba bagahaguruka bagahamagara abanyamurenge ngo twahombye, ngo cakene ngo carica abanyamurenge ngo twahombye, ngo nica abanyamurenge. Umuntu andwaguruka yavuga ibitagenda neza yabanenga hanga ngo nenza abanyamurenge, ngo nenza ubwoko, ngo tutse ubwoko, ngo n'umwanzi w'ubwoko, n'umwanzi w'ubwoko. Umuntu gatanga igitekerezo hanga ngo nasabe ngo abanyamurenge ngo imbabazi, ngo nasabe ngo ubwoko imbabazi, ngo yavuze nabi, ngo yabatutse. Umuntu atunze Red Tabara urutoka, atunze M23 urutoka, atunze twirwaneho urutoki, atunze Gumi n'urutoki. Ngo nahaguruka ngo nasabe abanyamurenge ngo imbabazi, ngo yatutse ubwoko. Muhuza mute twirwaneho n'ubwoko, muhuza mute iyi mitwe yitwaje ibirwanisho n'ubwoko, muzamuyihuriza iki? Mwagiye muginenga nkayo ubu abanyamurenge mukabarekera ubusugire bwabo bakagumaho bari. Nicyo gituma ubona bapfa bakaba bashize. Mwari mwumva n'umunsi n'umwe ngo hapfa umusoda w'umubuyo, ababunzi bari muri twirwaneho, abari muri twirwaneho bose mwari mwumva. Hari umunsi mwari mwumva bavuga ngo hapfuye Rene, hapfuye Umubembe, hapfuye Umupfurero, hapfuye Umunya, kuko hapfa abanyamurenge gusa bonyine. Kandi mwaravuze ngo twirwaneho ni ikintu cy'abanyamurenge n'inshuti zabo kiri mwamoko yose, ko mutaraduhamagara mutiyeme twagize ngibyago umwe mu batabazi b'ababuyu yapfuye, umwe mu batabazi b'ababembe cyangwa abapfurero cyangwa bo kwihasha n'ahandi yapfuye, ko mutabivuga. Nimuhumura amaso mumenye yuko hari abantu baba dukinisha ino mikino. Nimba mubona Red Tabara na Mayimayi zizungurutse abanyamurenge hari zifite abaziri inyuma bazikoresha mu kumarisha abanyamurenge, kuko nibyo bahora bamiriza, nibyo bahora berekana mu mahanga, ni nabyo bibatungishije, nibyo bibahesha agaciro, nibyo bibazamurira amazu bahebubaka mu mahanga, ku migabane yose yo ku isi ko barubaka, mu bihugu bitandukanye ko barubaka, ko barazamura amazu, ko barubaka amazu, ko barakira n'abakire bo mu rwego ko baratunga uko bukeye n'uko bwije. Twamara natwe tugahugira mu gutukana hano ngo tuzicana, ngo tuzomarana, ngo twohura ngo no kwica, ngo umwanzi w'ubwoko, ngo uribiki. Kandi abazi b'ubwoko bahebica ubwoko mubaza, mwamwe mukaza kwibasira abandi ngo bakoneze babwira umwana ngo nakubita uwo yanga agakubita muri umuna wiwe cyangwa mukuru wiwe. Uri kurareba, ni mureke dutanga ibitekerezo biganisha ku gisubizo cy'ikibazo dufite, tureke kuguma gutukana. Nta solution birimo, nta solution birimo, ntayo. Iyi politike baba dukinisha irapfuye, iyi politike ntabwo ari yo tizatwubakira igihugu, iyi politike tizanatumanikira n'iryo darapo bahe bavuga, tizanatugeze no kuri ayo masezerano bahe bavuga, ahubwo idukura mu byiza tujana mu bibi. Ntabwo izagera dukura na rimwe mu bibi ngo tujana mu byiza, kuko ibibi turimo niyo yabidushizemo. Icyo dushaka no kugira ngo idukura muri ibi bibi yadushizemo, twenyine twijana mu byiza, kuko aho ibyiza biri turahazi, aho inzira y'amahoro iri turahazi, aho abanyamurenge bobera turahazi, abanyamurenge botunga bagatunganirwa turahazi, abanyamurenge bobyarira bagaheka turahazi, abanyamurenge bohinga bakeza bagasarura turahazi, uko byogenda turakuzi. Ariko ikibazo twinjiriwemo n'abantu bumva yuko ibo borya ari uko bambuye abandi, bo bahora uko bisha abandi. Nico kibazo dufite.